Oke bro, video kali ini gue ketemu nih sama Bang Limbat KW. orang primitif atau Bang Limbat KW. Nah, gimana bang? Gimana? Ini guru segala guru, gurunya para guru, ahlinya para ahli. Bang Limbat KW. Rupanya sih sangar tapi kesimpangan mau diantar. Rupanya sanggar tapi kesimpangan komo diantar. Kumaha Mang Haji? Damang. Damang, Balik kemana ya Mang Haji? di Damel, Damel di mana Mang Haji? di pertambangan. Pertambangan aman. Pertambangan apa Mang Haji? Emas. Tebak-tebakannya Mang Haji, tebak-tebakannya. Di dunia ini semua pengen mati. Bang 7 cak-cak 8. Ya kamu pengen mati. Yang mati jadi apa? Jadi toke Bang Haji. Jadi toke Mang Haji. Jadi banyak. Lanjut Mang Haji, lanjut Mang Haji. Lanjut aja Bang Haji. Hah? Lanjut. Mang Oke. Haji. Lagu apa? Yang susah-susahnya lagu apa? Cak-cak di dinding. Nggak lagu apa yang paling susah? Cak-cak di dinding. Nggak lagu ludug.